ne bi sjala ovako jarko, ova naša lijepa Alija, ja bi svjetlo zvao mrakom, da te nije Alija. Hajde! Zašto me zovu musliman ko da nema svoje zemlje? Zašto me zovu musliman državljani na osnovu vjere? Zašto me zovu musliman? Zašto za vas nisam Bošnjak? Zašto me zovu musliman ko da nije moja Bosna? Onaj narod koji nema kapaciteta za jedinstvo je neslobodan narod. Ili onaj narod koji nema kapaciteta za slobodu nema pravo na jedinstvo. I odatle je proizašla ona historijska, diktatorska zavadi pa vladaj. Upamtite, gospodo čestni! Upamtite što vi kažu! To upamtite, gospodo čestni! Upamtite što vi kažu! To upamtite, gospodo čestni! Upamtite što vi kažu! Upamtite, gospodo čestni! Upamtite što vi kažu! Autobusi sa fudbalerima kao i sa navijačima i automobile predsjednika Prištine Željka Ražnjatovića Arkana osuli su kamenicama huligani koji su bili na samoj ulici. Čuli su se i pucnjevi iz vatrenog oružja. Epilog ovoga, poštovani gledaoci, vidite i sami.